Feedback channel da adom bu amuk hana taram nauksin jabaga loina na ngasi February ki tang 13 Nogmaiging numit ki khomjinba paw do birasi tarani thoi suba Manipur Legislative Assembly ki 40 Jiribam Assembly constituency ki BJP mirep oiriba N Budachandra Singh hagi damak BJP Manipur Pradesh ki General Secretary oiriba K Sharat Kumar Singh Mar National Union Jiribam District ki President Ramwal Mar amadi BJP ST Morcha ki President Lal Ram Mar yauna Jiribam District ki manung chana leiba B Bank Chaudhry Khal, Koitroy Khal, Kaisel Punji, Butung Khal, Amadi, Tuisulen the Chatuna BJP the vote PBU Hyber campaign Ama, K Sharat Kumar Singhana, Luching Dunangasi Chatakre. Campaign Asiga Marilay Nana, BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K Sharat Kumar Singhana Pongdok ki Maduti, Equigi Pandamti, BJP na vote Kabani, Ayakna Hingli Makhaidi, Chaudhry Khal Khul Asiga Maritat Nabalairoy, Isona Karigumba Chan Biba Lairabadi, Matangi election, the Cabinet Minister Paul Pirakani Haibagi Asasu Lajay, Ayhak Punung Sibi Basingna, Ayhak na vote Lepani Kalaga, BJP ki Mirep, Oiriba N Budachandra, Singha the vote PBU Haina Pongdoki. Chaudhry Khal getting to Oiriba, Roger Len na haiki bada Sar K Sharat Kumar na Aikoigi, Chaudhry Khal ki tamak tauki batabak sing kaubung amjaroy. Sar na BJP ki ticket phangho da basi Aikoi da sunungai taba pawi, adubu BJP Manipur Pradesh ki pham happy rakpa si hainingai leitana nungai bapok i haina phangdoki. I puna magna. I give my receipt put puna maki. Tangai Padana told the way. Can get we talk at that 3 I would do. A son uneasy like coming to rolling anything boarding check load in Chang La. firstly You will be now sing solicitation puna magna. I now would say that for you. Puna amata Chitopana would be Minaraga, BJP Bukahanba, BJP Kahalaga, Koigi, La Kadoriba, Manipusaka, Sematamda, Mazu Sarga, Giri, what a pala, you look at the room and said, but he made the Pangam one of I see a good Punamaki. Tangai Padana told the way about the other way to the money and I am the lobby who had it from doing it. But I'm the Carigano, the BJP now absolute majority. Kunthagi mathakta hukulu Manipur Vidhan Sabha sida kunthaga dagi henna koi kaab darkar lei adu koi kaab ni nifu kane na pai buma chu kane na adu risu koi gisu karak pa mar ku ya huwa hai se koi kun ka digi lai ko ni na adu hangba ngamna ba koi diri ge awada pa mingon da hai bu di ai ge mi da hai na pai mi su atopa party atopa group ta legani ruling da lei ro opposition da legani atopa na kala aduna ruling da lei bang amna ba koi puna punbiraga ai BJP da vote PBU BJP ki thambal lotus markas da vote PBU duga ai ina budabu sum sibitana Manipur Vidhan Sabha da MLA amtang o helaga koi matam sangna diri ki wat man le ko mayam tre ban hapang amna ba koi puna wana minasi haidana aina hek lepchaba I know the lap of one in a Kanviraga, what PBU had the name and the request of the game. It's a palm of my father. Zona and really showed enough. What the election that Cabinet Minister, I want to come on so the person have get sat away. There is short away. The state minister is sort of. Aduki Tandala Potasu, a Topical Pazasi, not only for the Topical. I lady with the Gong Pazasi, but I'm super standard. I don't equally prepared to add on the phone. I do it so. I am in Shiva, I am able can be with home. I do give a candle with a person that laugh like okay, put on now. I may undertake to give it. I am not to get from a Nepali in a Kalaga. Be the boy to be the boy Kanapa. Like you know, the way to get another man of Okulana with Ramani. But if you could be candidate, I did candidate, when I put a candidate. I don't know. Man of what I was in a cabinet Kalaga, I got a many color map to review and they may have the thank you.
nama son tamu nama wali. Isu kai deh kau. Jadi, ikut lagi pandang di BJP kikin MLA makah. Diri buying ba, diri kan pemiwan ba. Plus, macam cepada aina tu rekali perdas ini shoot of diri, melodi. So long, ini ingin mungkin di tu rekali perdas ini sekolah belum naru. Ini panggung tu buat mai panggung. Zona dan biar di show itu na, atau election dah. Cabinet Minister kita, I want to panggung show itu perken ya, biar satu week, Delhi ni show tu week, atau State Chief Minister itu show tu week. Atau kita tanjala tu show, itu rekal itu jasi, not only for job, that's all rekal. Ini di bawah presiden yang macam super standar. Itu I boleh ke mana itu ada nak tu apa? Itu itu, saya ambil siapa, saya ambil, ibu kan betul. Itu kita kan tu macam tu tak lap pada itu macam itu semua. Itu nak. Okey pun mana? Saya ambil kerja tu di sini. Aida, saya mana tiket pangan lepas ni nak khalaga. BJP dapat BJP dapat apa? Gina udah, baik tiket tanah ni kan mana tu pengan orang mana? Jadi BJP candidate ni. Agi candidate ni, kau yang pun nak BJP pun siapa nak candidate. Aduh, mana vote kaya apa macam ini kaya ni khalaga, kaya tu ni khalaga yang perpiu ni yang berikuasa. Sagafam Gauro Ningsing Loop Lakhipurna ngasi ningtam lanmi asigi Jamaga Taret Subamapok Kumon Thoramda Lamdam Asigi Saknai de Sama Sebak Nahambarup Club Lakhipurgi Hanagi President Yumkhaibam Abdul Bari Khanda Sagafam Gaura Ningsing Bana Lantok Kre. Government employee mana election campaign de chat payaw ba asigi akan ba ating balay Central Service Conduct Rules ki matungina lakadaba Manipuri election asigi campaign kanna chathariba talaksida Srimati Huirom Pusparani Devi na election campaign amada yaurubagi matik chabi evidence phangbu maramna mana puriba government post aludagi suspend tawkre ningsang bayabadi Srimati Pusparani Devi Government Ideal Blind School takyelgi music instructor ni amasung social welfare department ke under the job tawbani haukiba February ke tang 22 da Bharat ke honorable prime minister na visit tawrapagi damak political party amana silang khiba meeting natraga mifam amada yaurabagi damakni Uttar Pradesh ta chathariba 2022 Vidhan Sabha election asigi ngasi mga suba phase ni amasung vote thadanaragani ngasi gi numit asi Nongpok UP gi Ayodhya da Sultanpur Chitrakut Pratapgarh Kausambi Prayagraj Amethi Raebareli ge loina jila 32 da sindok tuna leiba Vidhan Sabha humpu Mathoi Sita Bot Hadagani, Ayuki Pung Taretagi Bot Piba Hopuna Nungtilgi Pung Taruk Pau Chatagani, Ningsing Bayabadi, Haidiba Sit Sing Asida Mai Park Nabahot Nariba Apun Babire, Chatruka Marputra, Toyne Masung Potar Masing Karol Aniga, Lak Kun Marina, Makoigi Maraiba Lep Naragani, Marweba Party Singdi, Janata Party, Samajwadi Party, Congress, Bahujan Samaj Party, Asinaching Bani. Al Jamiatul Islamia Khankai Madani Gobindopur East Kachar na chahi khudingi pangthokpa Islamic Conference ngasi February gi tang 23 ayuk pung 10 dagi hauraga numidangi pung 8 fawba chathagadawri Maulana Ahmad Said Gobindapuri na sabhapati oigani loinana Maulana Talha Saheb Mumbai Dr. Mohiuddin Gaji Delhi amasung Maulana Umar Farooq Bangladesh na chingbana Magun Lairaba Islamgi Machang Oiraba Wafam Singh Thambigani Aduga Aroibada Prithibi Pumbagi Yaifa Paujel Pibaga Loinana Dua Tauraba Tungda Loishingani Haina Chirol Asina Makhataragli Popular Front of Manipuri State na Ngarang Press Conference ama State Headquarter da Pangthokare Assalamualaikum. I Maulana Wahidur Rahman, Vice President, Popular Front of India, Manipuri State.
social media da viral oikraba mukti arsat ki matangda wafam khara thamjari madudi mukti arsat na miyam khara punsillaga election ga mari leinabada wasak wada tawkhibadu prosinasiga karigi mamatata mari leinade mahak organization gi vice president natte mahak organization asigi member ama oina laibani mahak ngangiba tawkhibadu masagi maranai oiba wafamni adubu organization asina mahak ki thawong adugi matangda kupna thijangani amasu investigation tawgani karigumba maran leramnabadi organization asina sabchaba action lawgani siga loinana handak pangthokadoriba Manipur Legislative Assembly asi yamna maru oiba landam asigi saukhatpa ingtapa amadi punna hingminnabegi bharatki संविधान पीबा डेमोक्रेसी न पीबा हक अदु मपुंग फाना पांगथोकनबगी खुदोंग जाबनी तंगदबु भारत की ओरकलिबा राजनीति न पीरिबा सैथेंग असि मुन्ना खनथबा अमदिन दरकार होय भारत की फजक्रबा डेमोक्रेसी की सेकुलरिज्म को मचेत फुगायरगा फेसिज्म की लेबा को हेन्ना होनरिबा आरएसएस बीजेपी की थवंग असे कोई खुदिंगमकना खंगमिनबा तंगाई फदे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ना ngasi सही कुंथा की ममांगदगी आरएसएस की मतंगदा लेबाक मियाम दा खंगनदुना लाखिबनी अदुबु पॉपुलर फ्रंट ना एकोगी लेबाक मंगहनबगी अरोनबा अमदि अफोंबा थबकसिंगदा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ना कैदोंगदा कंप्रोमाइज तौरोय हिंसा यावदना शांति लेना मिखन पांगथोक्सी फेसिज्म की मेयबदा एकोई खुदिमक लेमिनसी हाइबगी वफमसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट की माइकेदगी मयामदा थमजरी एयर इंडिया की फ्लाइट पैसेंजर चनी त्रमापन भारत की यूक्रेन लान नंगदुना लैख्रब नागरिक सिंह युमलोनब लैपाक रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्टगी मुंबई एयरपोर्ट पाइरख्रे ngarang thangje numit ki numidang wairam pung mapanda thungladuna media ga unabada asumna phongdoklakhi bucharest da irai numit phawbada bharat ki nagarik chambri ga humputara लेहौरीब छात्रसिंग अकनब इंस्ट्रक्शन पीरी मदुदी यारिमखै मखोय यूक्रेन की बॉर्डर दे चतबा रेस्क्यू यौरक्त्रिङै मसिग लोइनना खोंथांग अमा फावब यूक्रेन द लैबा इंडियन एम्बेसी की इंस्ट्रक्शन यावदना थागत कनु हाइकी इंडियन गवर्नमेंट ना मखोय पुरमक टेक कायदना पुरकना होतनरी मरुइना स्वीडन रोमानिया की माइकेदगी मखोय पुरकपगी वानी यूक्रेन अमदी रशिया दा चथरिब लान असिगी मरमना नेगेटिव इम्पैक्ट मालेम मफम दा लाकनी हाइबा से थाजनरी लान असिगी मरमना क्रूड ऑयल की ममल हेंगलकपना श्रीलंका अमदी पाकिस्तान चिंग बलाइबाक सिंग दा पेट्रोल की ममल हेंगतख्रे भारत सरकार हाइरी यारिबा मखैदी इंडिया दा पेट्रोल की ममल कंट्रोल दा थमनब होनगनी अदुबु तंबंगमदे लान असिना असुम लेप्तन चथदुना लैरबदी इंडिया दासु पेट्रोल अमदी डीजल की ममल दा अहोंग लाकनी हाइबा से थाजनरी लाकदब मार्च 2022 दा यूके द कोबरा वॉरियर 2022 को एक्सरसाइज अमा एयर फोर्स की पांगथोकदबनी हाइरिबा एयर फोर्स की एक्सरसाइज असिदा लैबा कया पुन्न सरुक याबकी वाफमनी मरुवैना यूके बेल्जियम सऊदी अरब स्वीडन अमदी यूनाइटेड स्टेट्स की एयर फोर्स सिंग अदुबु हंदक खंगहौदना रशिया दा यूक्रेन द लान तासिनकिबा असिना मरम ओइरगा इंडिया दी एक्सरसाइज असिदा सरुक यादबगी मोंग द लैख्रे एयर फोर्स एक्सरसाइज असिदा इंडिया की LCA तेजास फाइटर एयरक्राफ्ट मंगा थाबगी वफम लैरंबनी अदुबु इंडिया नमसी थाररोय हाइख्रे हौजिक अमुक लौबिरसी सानबुंगी पाव हौजिक चथरिबा सिंगापुर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग कैटेगरी केजी यांखै मंगादा साइखोम मिराबाई चनुना गोल्ड मेडल लौदुना बर्मिंगहम कॉमनवेल्थ गेम इंकुमजा लिसिंग अनिग कुनिथोइदा सरुकी याबगी फमसुकनख्रे हाइना महागना पुनबा वेट थांगत खिबसी केजी चामगा मरफुतरा माथोय केजी मरफुतरुक ना स्नैच अदुगा केजी चामगा मंगाना
clean and jerk tani haina paugi lik amana phongdoklakli ngarang sanakiba cricket match India vs Sri Lanka ngarang Lucknow da thengnakiba match aduda India na Sri Lanka bu run humpuni thoida ahanba match maithiba pikre India na run chani gi target thamki Sri Lanka na sunatagi run chamaga kuntrataruk wicket tarukta lawba ngamki Bharat ki Ishan Kishan na man of the match oiki masagi khwaidagi hena phajana sanakiba match su oikhre ball yankai taruk run marputra mapan lawki aduga Shreyas Iyer na ball kunipan run yankai taret not out oiduna series asigi ahanba match mai pakhi ani suba amasung ahum suba match Dharamasala sanaragani haina BCCI na phongdorakli February 26 ta Bhubaneswar da sanakiba FIH Pro League Women Hockey match ta India na Spain bu goal ani amada maithiba pikre feedback channel gi maikai dagi ngasi gi oina pau pathok chabalo shinjare kaina na baya thang ne jari